Hi guys, sanibona niyaphila. Right, igama lami uThedi Nxumalo. I recently posted a video and ngiyabona kuma comments lana abaningi bafuna ukwazi ukuthi kwenzakani. Abanye bafuna ukwazi ukuthi who was wrong, abanye bafuna ukwazi ukuthi what happened kahle. Right, indaba mimi kanje. Mina for to cut the long story short, bengu-taxi industry but bengispecialize ngezistaff, bengilasha istaff sasewolwethu. So khona abantu akade ngisebenzisana nabo siphila sonke kahle. So it so happens ukuthi 2020 September 24 Heritage Day ngangiphuza nabanye abangani bami, ngiphuza ngisepakini, bengihamba eQuantum ngisepakini. So happens ukuthi labo bantu abangidubulayo they were busy calling me the whole day, lokho bengidinga bengifuna bengangitholi inamba, angazi ngani mangithi ma director belahleka bengazi ukuthi ngakuphi kwendawo. So it so happens ukuthi I was drinking the whole day kahle. So ngaboma past 5 ngiye endlini ngidayimanye thatha unkosikazi nengane besithi mbamse uphi out since it's Heritage Day. Mangifika endlini unkosikazi was 3 months pregnant. Thatha unkosikazi nengane yami yomfana ibina 6 ngaleso sikhathi. Mangithi ngiyahamba ethi no akasezwa kahle. Sesizwa ngathi sisakhe sibhlungu. Ngathi no right it's fine. So right ithi ngiyothenga ukudla kuphi eMidrand. Ngishaya imoto ngeMidrand ngishiya unkosikazi ngishaya imoto ngeMidrand. Ngifike ngithenga eMcDonald's drive through mangijika ngibe endlini isikhathi se-lockdown leso sikhathi abantu behlezi begqoka ama-mask. Mangifika endlini ngithole labantu bangilindile kahle abantu ngabathola bengilindile egeyithini ngaphandle. Mangisathi ngikhipha ingane seatbelt luckily amafastela bengihlezi ngivala amafastela shaya nge-aircon khona bengifaka udimu lowathi smash and grab. So mangithi ngisakhipha ingane seatbelt kuvele kuze umuntu efastela mangithi nyathi mbona hayibo umzala walo mjida phela ngisebenzisana naye nyamazi lo muntu naye sike sasebenzisana avela khipha isibhamu avela sikhokhele lapha efastela vele ngisiza ukuthi siginyile. Right, perfect. Ninjani thengize no part 2 chazethu kuhamba njani lo mjida mayidubule efama ikhokha isibhamu efasteleni avela ngaphushela ingane eminyaweni wabe dubulela ukuqala alizange lingene cacamba ifastela mayishayile sithomele ngishaya ikhanda kodwa luckily lami ngangivika ngisiyalala lapha esayidini ngabe ngikhoza ukuthi ngabe ngidubuleka ku shoulder lapha shoulder ngika right wabe dubula 5 phakathi wadubula 5 ngaphakathi ingane meqala ingane yami scream phakathi kwemoto ngabona ukuthi ifastela selifile into elandela lapho lo muntu uzofaka isandla phakathi mayefaka isandla phakathi uzogcina ulimele ingane. Ngabona ukuthi hayi sesabantu labeze ngami athi ngivele ngizinikele ngabe ngitshela ingane nami ukuthi phuma ngapha ngabe ngimvulela sithi baleka ngapha mina ngabe ngiphuma ngapha mbaqonda mangiphuma vele bavele bangihlasela. Ngadubuleka ke lapho ngadubuleka 8 times ngawela phansi lo munye wakhona uhamba nomzala wakhe kanti wayizivale leso sikhathi wafika ke mavula imask yakhe ngibheke wathi yafintsha wabe ngikhafulela abe sebehamba. Ngaleso sikhathi ngangizibona sithi sengifile ngeze ukuthi lapha sengifile sengihamba ke manje la ngathandaza uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu mawuzongithatha manje unkosikazi wami 3 months pregnant and ingane yami na 6 years bazoba yini. Ngakwazi ukuphaphama ngazama ukuthi ngisukume ngehluleka ngazidonsa ngisayami isondo lemoto ngabe ngizama ukumemeza ingane yami luckily isemaduzane yabe ngizwe yabebuya igijima ngabe sithi hamba biza umamakho mayigijima esendlini siyabiza umamakhe kwaqala ke uqhamuka abantu ngithi niyazi maqhoma isibhamu abantu vele banyamalala kwaqala ke ukuza abantu bengathi bazama ukungisiza. Umuntu ovela athi shesha nozana nengubo simvale ngoba lo muntu uyakwazi list ukuthi angafi. Ngabona ukuthi mina ngizoshona lapha abanye sebeleke bekhuma ukuthi afone ambulance ngathi no guys mina lapha ngizofala. Luckily khona umuntu omoya khonapho wayekwazi ukudrive ngahle ngicathe mfethu ngicela lingithathe lingifake emotweni ngizingijimisa kuphi clinic ngoba iambulance lapho ezofika khona izongithola sengifile. Bakwazi ukungithatha bangifake emotweni bahle bachaya imoto bangijimisele eclinic. Mangifika lapha eclinic bangathenda kwathi udoctor uyabuya leso sikhathi ngiyakhala okumfaka khala isililo kumfaka umntwana wengane ukuthi mangingafa lapha abantu abambazoba yini. Luckily angizange ngishone kwazi ambulance ngatransfer unkosikazi nawe esewile nabanye bomndeni wami basewile lapha eclinic ngasentransfer to Tembisa. Fike eTembisa fike emergency eTembisa bangathenda basengifaka i-drain plug cause ngangibleed internal lapha ngangidubule khona futhi ngapha ngasesayithini ngaphansi kwekhwapha
babefaka ipipe ukuthi njengoba phakathi ngikwazi ukuthi ngipletele ngaphandle. Then nge-theatre ngasenza ungena e-theatre ekuseni, angazi ngathi ngangena kuma-5 ekuseni e-theatre ukuthi ngaphuma sikhathini angazi, but ngathi ngiphaphama ngase ngisewadini. Ngikwazi ukusiza-ke udetective ezongibuza ukuthi kwenzekeni. Ngase ngibachazela ukuthi hayi, mina abantu abangidubulile ngumjito othiwa bani, ubehamba nomzala wakhe. Kwathiwa okay, no problem. Then ngahlala mina eTembisa, I think eTembisa ngihlale close to a month. Ngahlala 2 months eTembisa, ngahlala in fact ngahlala 2 months. So detective lo bambamba lo mjita lo after 2 weeks, if I'm not mistaken. Ngenza ukuthi siyacela-ke uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu Umgosi. Ngenza kwethu le nsizwa-ke iyachaza umuga noma isigameko eyake yabhekana naso. Ngenza kwethu bezibuhlungu-ke kayipheli, nezinhle ezinhle but lezi-ke zibuhlungu. Mina nawe ngathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wenzeni ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Siphinde sihlangane nakwi-video elandelayo.